wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani hujuu yanyu na zimwendeleni. Lubiha zantu sasa salamu rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ima hon siu amini ikari kanti banu, siu kanti hasuru ya zamana mkomori, siu kanti hauranya wa shikomori. Usikuwa jana ngarjobe hao mono watanga wa hatu rambe, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, harumao mji mtukufu wa hatu wanruwani. Ima hu ngam aminukanasi wa Komori yowajibu rihunde na mna ya utolwa ye marongo ya uhunda namna rikinaye neze ndongo ikaundo zifanishi hao haruma ensi hatu. Wananyasi majurnalisti ikao si humstehini rijuhanza mdohunda namna ya ushinda mwerionesa izo ikaundo ziliyo haruma ensi hatu rerudire jua ne kozi ya ndongo fulani ikaundo zafanishi. Okaya katsando anzana angalie imwanama mtukufu Karim akaharumao mji wa Mruwani masiku ya jana, hasuali shababi mzima ikao ngari msaluyeo homrongo ikaundo ya urongowa haukaharongowa kimwana damu ulona uwengwe udaha haju aukahauzisiwa harumale suala li haonesa ndondondo ya ukana uimwana nyasi kao rikanza rifanye mahafali. Baada hapo mwana nyasi wa ihaulwa shanga muaminukana namna ya rongowa kajamba wa mwanzaza duwa muwa haonesando kaya ngabo mnanzi ya yabo mnanzi ya uwo mrujo uroha nruwani hasi mwanzaza jehelu kane mnanzi ya uwo mrujo uroha mwanzaza hanruwani shaka jamba mru mwanzaza de ya mu. Baada ya hapo haonesukana baba hangari bakiyo rilinde mahakama neze tabu hithi zijoparihani haya. Sharudir jari wono video ya ukanao mji wa mwanzaza umenyewa ula muamala wa hao. Imwananyasi mtukufu Karimu masikitifu madziro eheli radunga ye message yahe mwananyasi Karimu ani hamamru ya ripishia maele ya ribahulia vatsina shiungo. Halafu mimi tijuzisa wanadunge message njaelewa eza jirihindrini ya hifadhi ya samanzaza ya kaumenyaze nyumba na hunu rahaka bajala ya ukana wandu wafanyasha itendwa shila wala wandu wa mwanzaza anabanu yejo mkini hamathalani rijuwe ukana zihakikisha ukaya wandu wafanyasha itendwa shila wala wandu wa mwanza mashababi wa mwanzaza yawe hifadhi si mwanzaza iwatsahe kwa jawaparisa wafanya ndongo kao sindizo rikanza abodo bahanu mimi yakaubidike wananyasi majurnalisti ani mrevenuli eske banu hifadhi mwanzaza hasibabu dele suala la Nruwani ya hemru ya ulaya haubanu lejeshi lisi mwanzaza hamferi za mwanzaza za haone hifadhi maana yo jokili so hizo ndizo abidiri dovenuliwa rijue eko zihindi ukabanu si kartu ani kartu na mujuza ukahifadhisi mwanzaza ende imenye ukayode bazi hao ukando mwengo ni mwe zendongozi konsikitisha waniko ishokana inu hifadhi ibirli yao amani ne mipaka ne maranya hamasikitifu madziro wanuandu wakomenye amani wakomenya ze muamala za hemaranya sha mi uzonoka mi juzi saukana yotsi mastanjabu haukana miminga amini ya ukana haina seksio ikobali waende mjini yende afanye jazila ila seksio kao handuza o kwa tina hata mba nyumba ya tuladirisha la udo shansu amini hokalelo
wajoka mwana wa hifadhi ya pulwa ya semjini ya ngwa jende ya ntahe hokalelongu jo ya dabarase nyumba ya zimenye shanga aminukana isekiswe ko balonda hula wala wandu kawo handuza o kahuja habwela shingazija ko ya jwamba bwela burike ila rohombi na niyambi sham aminukana ilati amri hokai mrajo jeleza namnaje ebanu hifadhi ya si hamjini mwamba mwende mwarenge wandu mjini na rambe ukana nge jojo kiri ya ukana mtuhumu ya ukana lelo ambe sengo ndani hunu rireme riri hodi karjabuliwa netwamba mlango vunziwa ebanu heni hali mwehansukana mwanadamu ya trawa utsahwa wonge mbani mwatele ani akamnyezi Mungu banu wakati mrujuzisa ebanu mwanadamu ya trawa eba wonge mbani mwatele habanda hao armwetele ebanu mwanadamu harumaturuari ya biro hakamnyezi Mungu mwanadamu mjwele wakana mwanadamu anjarumaturuari ya biro na mramyezi ndongo ikaundo ziko utsahwa hodahoni ula sharango wakati wanadamu wavunza nyumba mwangalia bosalo mwangalia harumweze shambro mwatsuo na mru nsu aminukana lelo inu mwanadamu hajwenda mbiwata ya undenzia ya unjia ya njaru mwetele ya bwandaye kama sikitifu maziru waja uu yabo lelo mwanama mtukufu karimu ho tukufu rikohu nikao paswenga aminukana wemwe ngoni mwema shababi majurnalisti walu harumwensi inu ikao wene jitihadi Mwenyezi Mungu na uzidie wene jitihadi ya utaha eza bandaya ili uzinikowa Komori ngari hushukuri yao na sikuba doka daula banu ngari joku nikamdai shamwa na makarimu usiku wa lelo inu harumaye video ikaundo waifanya mwanzaza ilala maukana huripisha mele mahavu hurini kabatsinokana hurungia shiungo hauka mruka jelewa eza jirihindi paske hata habasa mwamba ukana kabatsi sursu kabatsu shahidu kana gabo mwana mwanzaza yafanyashe tendo shila yabukar jelewa ukaifadhi ise mwanzaza inde amenyomja mwanzaza ewa kausahula wende wamenyeza barindi aburangwesa wasa mwanzaza ikale suala lino ila husuya na nele suala la nruwani yabo ngarjwambe hakikisho kana baroha ihakikisho kana mashababi wa mwanzaza sheka le jeshi lende limenye hanrongo ritosu jwabodo bandu rabidi keru nishiwa eza jirindri rango wakati ambo kana rakabatsi hata ushahidi rahakabatsi sursu ya ukanawe haulwani mru fulani kwa maza barindi ni hifadhi ise mjini harma wala watuhumlwa wende amenye omwamala wa hemaranya yo hatwari wange mwana nyasi karimu na aminukana wede mwanama walillahi ya Mwenyezi Mungu shaba wajibu iliri jebanu na bongo juo kanabo inuti suala la ukanani upare haruma telefoni ni mwambie nongo jokani wakati kusuparana bahata bahainu na rane janja banudo na upara shayo wajibu tena jerdo benulia na pasukabo katsamba karimu itokabo karimu wa weche hauke lazimu ikewa Komori wakabidiwa juu malikabidiwa nduwali nde wajukana eza jirindi nize nyumba zinu za kujazi menyewe eza jiri ndo ukaya harumashe kitendo shavira nduwani batolo amri vajebatsa kwa mashababi wa mwanzaza mashababi wa watawa kwa tsuoneha ani yabodo banu rajoelewa kana yewa wanu hifadhi kwenda ya amenye hula asibabu ya ukana wa mwanzaza watuhumlwa na itendo hamanda shenu shara nguda hata habasa mwanzaza rahakwa jatuhumlwa na itendo hamanda shenu haukari shio wananyasi wanruwani waone soka ya si karna ujwara mbe mji fulani karna ujwara mbe mru fulani shari bakisha ngari lindao haukana haina ndrongo ikao rilobo Mungu juu Mwenyezi Mungu juu zibenua yabo ngekwezi watukufu wa Komori hamwiso ngamombo usiku bajoja daula vanu rihunde na mna kwezi watukufu rishekeze jamorisi rihunde na mna rishekeze jamorisi ba morisi wa lejeshi linuka lijahaiho morisi watsoha na polisi na gendarmerie bahi lelo inuka na ujua ikewa mwamala wa hatu
zemaliza hatu zirengwa zingaziliwao wanadamu ikao kwatsi karitsuwa hundra faida hakensi ya tuketi na nkodo ijeke ngwa rivirilia warumwe mipaka infaida rajo ihundra dikabano wandu wanungu endowe elima ilire hila baowe hila shakar na ujua usiku aromba mnyezi Mungu usiku hundra daula ya nyumeni le jeshi linu wapangwa polisi na gendarmerie parce que nsuwe ne faida ya ukana lelo ngarijori toweze maliza hatu wandu wanu waliwa wanjemvu warudi waje warimenyelemba biza muamala za hatu hunukariti na nkodo yabondo kakweli haka Mwenyezi Mungu haruma jeshi la ulimengo ka siwona le jeshi la Sudani siwona le jeshi la Iran siwona wala wahenda wende wane nansi haruma mipaka halafuela hunu abo zemvuza halo dotsokali donja mijini lemenya miji basinga rombo Mwenyezi Mungu usiku bajoka daula wandu anuka hokaya ngwendo ngarjofanya jeshi la ulima ngwendo walime au hena mndu ya rohe yende arjo andu zae shakar na uju wandu arengeze maliza he tsayo nunga monao insinu wakateze njingono ikriziko kaya utoshambukana vaja msaada omsada wamba uliwema military uliwema fonctionnaire shawe abo ulobanda yabo wakati na faida ya zihundao ebano lelonga batsingojo ja msaada wa miliari urengwa unikwa mamiliteri halafu warudesa yoli yo warudi wakawe warudi wamenye zila mbabi za nyumba zatu ababo wari wao ketsoka bash ebanu za nyumba zirende ebanu boka bana dhwama na wa gendarmerie boka bana dhwama na wa daraja za juu kana sha ikamwende mjini mwendenga mtsahao wandu kamja wa Parisa na mrensi za nyumba hizo bezo tsuja zimrende ni rongo ndeni ebanu nyumba harende hebanu gari la himiswa pare ni limenye wao lilirende shazi numuzamba ukana inutsi amri inurohombi aukantuo na mwanadamu ya jokange namba nyumba ho handuzae ya ilekeza hezentaba mwilizae ya jwenda yao nebani hahe hawa hamba nyumba ya mbari ngutwendende jomo Allah kajajo paro subuti haukatu jwele wakana zemvuna na simbu hamahana maha ya uliwemba mshahara ya hangu na shenda na huladirisha la udo inde heli yao iba yambese ya sembua shazunu pia wanwandu kao handuza nyumba toli halafuero hombi bada wenda waparsa madirisha ya nyido nyumbe pepe yao na ritsemenya njemu hundre fedeni badi mwemenya yoto jolekeziwa wano wafanya hizo watsoja walekeza watsoja rudi walekeza mahala huinji mwamenye miji ya hatu mwemenya sitsolekeza mwemenya sitsojolekeza wangiabo zemvuzanyu na zitsokazi todowa na neza nyumba mtiparo sedianti ya ulimengu ya nzwende ya wane na ntinyindwa jina mtiparo heze baraka za Mungu na mtume zemvuzanyu na zitsokanti banu za uriwa za umenyaza nyumba za hatu vaturelekeza za nyumba za hatu na we hatu maskitifu madziro shabanu nazunde miji ya hatu batsi bureni zirihundao aukanga mwanao wanadamu wanu ze nyumba wakuja wazipasuwe madirisha ze nyumba wakuja wazimenye ni urudi elerandi yowu wandu wanungu wajao ho mijini yala mabande ikaundo wayapasuwa ze nyido yala mabande ikaundo wamenyaze tele yaode mabanda warudi mwarenge mjamwe hansiza yao warudi mwawelesha shahula o mabandani yao wayamenya karika radhibu wa komori rala muharaka wanadamu wema haura la muharaka wanadamu wapeu lelo mndu atijehare ndwambi vanu ndwarudi hado kana santima yambo kana habanu wandu karika radhi yare ndwa na iya kubaluka maudu vahe yaliva nai bambe sendo vahanu rjugo swidi yare nda mndu zema mndu ya kubalukanga mumlivozema kana ujuwa tsodore ndwa nai halafure rongo wanadamu wanutsenare rudire wa henye hele lo mndu kutuka hele wana mnaji ukale lo mwana maswaba wasumani
vaje hifadhi mnungu ijeta barasa ze vila nyitukufu za mnungu zinambuweze nyido zinambuwe milango zimenyeze tele halafu elera ndiyo uyo bajono mewamba waziri mnungu halafu wandu wanu kweli ndizo wizo o mahala walili ya de mabanda ya yohanduiza swabahu yala yanambuloze nyido no wandu wanu wao walili yao yabo wandu abata wodoju sematso ai wandu wanu wakaidi ndala madirisha ra nambwa ai baki baba wafanya decoration hai ndala biro rali remema koshe watsordi wa hulu biblioteki nyindo jina nyumene hai badi sitojoka juma uhula haukana mnyezi Mungu harinika banyunyinyi mje mdomenya Mungu harinika banyunyinyi mje mkensi mdomenya shaka mnauparuka hindu wallahi shezo ranzori mwambieni wanajeshi henye babiri wenji banu wakana mvu wakana itiso owandu waongwa uhakini owandu lelo wasawa paralize henye karudwe shelea ukawano sonsi piasi wana wakomori mwakaraveka mpulwa mjemni renge homjini hatume mbwa juu kamjaniwo na mwadunge nzia mwenda zanyu bansujo mjame mbwa juu umrende ni nrongo indini ya ukanga mtsingo mmenyaza nyumba zilo iho ne magari ya lo iho bayo tiyaki inuti haki yekwezi watukufu wa Komori fanza rudoka wale suko jabanu njeni birliem na message hoy rambio wana nyasi ma journalisti ya ukana rjo mtsahani hutukufu komunikaniwo mdo sana mwevenulio wa Komori we aniwe wejua wa mnofu wa hadisi ukana ezinu zandi sengri yoba za wasuli hanamnaje esha tsongeza za jaba nuzija namnaje iliwa Komori wa makili paskenga mwana hawataka batata mrojuo mwanzaza wende wakaumenyelwaza nyumbeza jirende hawata hena mrungu tujo kwambaza hai paswe raha karjonishiwa esha sababisha demano kana wananyasi ma journalisti jomtsani kwezo to kufanya ilimdori ni kandrongo ikao reshindare elewa shendrongo tsidotsokana lelo inu mjebanu mjemripishe shahule havu patsunokana tamrungi ya shongo aukana bala lesu ala lila karjele wa hata paswe kabidi wandu waelewe ndo eza jirende mwanzaza wakaumenda wamenyelwaza nyumbeza barende yele jeshi likosa hiyo za barende yekozi hindi yele swala la ndwani lenu au linu swala jindwa jina la mwanzaza na hifadhi ili hena mkomori ya shinde leo banu kando yanzo yelewe ngekwezi watukufu wa Komori aminiokana katsuka wale katsudukana ngari mboshelao ni marhaba menji ni wandu kaundo mkori dunga zefikranti kaundo rilonizo na boshela marhaba menji Mwenyezi Mungu najeleke omji wa membo ajua mitsami huli mji kaundo razali hania Mwenyezi Mungu ajele komba banu aliongwa wanono basinodiwa za mji wansujini mji wangu ebonge nga mumboshelo ni marhaba menji nyonsi pia na boshela marhaba menji wanama wa Chaîne Libre de Comores habari za Comores asemsambeni Comores Dunanuz yani zisiti mbali na bali sikorengaze live za hatu zisambaza dokumlaha ni hizetu sasa salamu za hangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjuna na wakati wa sasa nekala kalmauti kharriza za jamaa ya salam ahsantun marhaba menji